Ki khubor ka Bthei TV ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number. Ang Pulit kila Mynsaw na marga jing Bthei Shisha ubom grenade hakapor badang le mock drill lepen long daga 25th Battalion jang Special Armed Forces hab Bhopal. Lepen long ka mock drill mendaga sngi palai ndre kensan ka badang le mock drill Bthei Shisha grenade but ki Ang Pulit ki Mynsaw ki kinthop you head constable Shisha Singh baru constable Santosh Kumar. Lepen kit iki baru arngot syakwe ka hospital private but kat kum ki khubor laong bo Shisha Singh lakham Mynsaw jur. Lepen long kena mock drill kenang bagi pat kintip kumno banyada ban husia dilade bami ka jing kan art kumbaja kini gisngi beladap hapdeng ke India bar ke Pakistan. Kipat ba ke pet kai kena mock drill kena kinyo dekat jing tiang hadim bikla yo iya kini ke jing Bthei. Kiplet ke Madhya Pradesh kala phatok kit bnya kini ke jing ja bantip mano babakala bar kumno kapoi shado uniu pon. Antharu ke komiti kerpang bantok kit halo kini ke jing ja.